Hello, this is Mrs. Alan. Please subscribe. Thank you. Oras na asyak tayo malayo, kitlikan ayat abot ko. Rebeng na lae nga indak piruken, tay mabukudak kanyak na iketdeng. Lupay na sa ngem day tuy tirumbeng, amo
Sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kaniyak, inka tinalikudan, martir a puso nang ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Ditaden na, awan nagbasulak, tinaramit kumet amin, pagragsakan. Ngimanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanya, inka tinalikudan, martir a puso nang ikala. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Awan amo, anak ka basulaken ka. Ditaten na, awan nagbasulak, tain paay ko amin, ang kabayalan. Ditaten na, awan nagbasulak, sikat ng perdi, ng waswas ken di ayan, ng keltay kadagiti arapaan. Ditaden na, awan nagbasulak, tinaramid kumet amin, ang pagragsakan. Ngimanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karing kanya, inka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta.
sa bali nga ayato, no di si kalaeng nga ipapatig ko. Lapsid kinano mo, ken naglamas mo, di isut pagrukudan, day to'y puso. When aklune ta kinatao, agraman naglabas mo, ta din tuisut rasun apang dudog mo, nusong ken gura tabarkong mo. Tinapod mo ngayon, awan patay tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Sa bali nga ayato, no di si kalaeng nga ipapatig ko. Lapsid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukuda, day to'y puso. When aklunek ta kinatao, agraman naglabas mo, tadim tuisut rasun apang dudog mo, nusum ken gura tabarukong mo. Di napudno nga ayan, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtumpalan. Di napudno nga ayan, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan, sangwen taket masakbayan, arang tay di pagtungpalan.
karkaro pay ngem lolo nung mangan anyan nga estilo kunam